Ya udah jelek banget tapi kesayangan ini. Kasih gula pasir, lalu kita tutup. Tara, martabak manis ala mama, ada 4 loyang. Hai, welcome back to our channel. Ini mama udah pakai pijama sebenarnya ya, udah malam. Memang di sini kalau sudah perlahan masuk musim panas itu matahari lama standby-nya gitu kan. Jadi kira-kira jam-jam 8 ya. Kalau sekarang jam-jam 8 baru mulai gelap, jam 8 jam setengah 9 gitu. So tiba-tiba mama kepikiran, mama pengen banget, udah rindu kangen makan martabak manis. Jadi ini mama sudah bikin adonannya. Sering banget ini sudah juga nongol di vlog. Jadi berhubung kan berapa hari yang lalu kita juga udah makan martabak telur. Kayaknya belum komplit kalau nggak ada martabak manis yang menyusul yang mama bikin gitu kan. Tuh, jadi ini adonannya udah mama bikin. Yang kita siapkan buat toppingnya ini ada peanut butter atau ada selai kacang. Ini ada baking soda. Baking soda ini nanti kita campur dengan sedikit air. Terus sebelum adonannya dituang ke dalam wajan teflon, ini kita aduk dengan adonan gitu. Terus ada Nutella ala-ala, pastinya ada milk manis. Terus kita udah nggak punya seres ya. Jadi ini pakai seres ala sini doang. Keju. Ini ada cheddar parut. Sama kita butuh margarin. Ini kalian pasti tahu ini margarin dari dari Surprise Bag. Jadi dia tuh kayak margarin butter apa gitu ya. Ini soft banget, enak kalau untuk oles-oles roti. Jadi ini mau pakai untuk si martabak. Begitu ya. Mari kita sisihkan. Ada yang lupa nggak? Kacang, coklat, seres, margarin, keju. Kayaknya udah deh ya. Mama kasih lihat kalian ini adonannya kayak gimana. Tuh, seperti ini adonannya udah kita istirahatkan ya sebentar. Dan sekarang ini kalian lihat part dimana tuh gelembung-gelembung si terang bulan atau martabak manis sudah mulai bermunculan. Jadi memang semakin lama kalian aduk, gelembung-gelembung ini akan semakin banyak yang keluar ya. Ini kelihatan udah cucuk meong banget nih. Ini udah mama masukin, ini adonan kedua ya. Tuh adonan pertama kalian lihat udah jadi. Udah mama masukin baking soda dengan campuran air. Ini adalah wajan teflon andalan mama. Bikin martabak, jadi nggak pernah mama ganti, selalu pakai ini nih. Ya udah jelek banget tapi kesayangan ini.
Mantap. Ja, aber und zwar war das mit dem Lunch in der schon mal. Role play. I hate you. I hate you. What's the problem? Your dad again. Der Vater kommt zurück. Aber ohne Milch. Ein Typ, die letzte Milch gemacht. Dan ini yang martabak keju doang kesukaan mama. So martabak kita kali ini warnanya belang-belang yes, yang penting rasanya. Jadi ini ada coklat keju, ini ada double coklat, ini ada keju to, dan yang ini bakalan jadi coklat kacang. Kita kasih gula pasir. Kalau dia sudah kayak gitu bentuknya, lalu kita tutup. Tada, udah jadi ini ada 4 martabak cakep ala mama. Martabak manis, ini yang terakhir mau bikin coklat kacang. Terus ya gitu deh. Jadi ntar semua ini kita potong di meja. Oke. Tada, martabak manis ala mama. Ada 4 loyang, ada 4 rasa pastinya. Keju, coklat kacang, double coklat, dan coklat keju. Mantap. Mama, martabak manis. Yum. Yummy, yummy. Hast du wieder Käse? Mama favorite cheese ini. Aku ambil telenan sama pisaunya dulu. Beide. Oh, ini nggak ada piring kecil ya. Semua udah di dishwasher by the way. Mari kita potong yang mana dulu? Your favorite. Ini coklat kacang. Beide favorite. Peanut and coklat. Cheese. Your favorite. Mama favorite is cheese. Ini. Ya, tunggu. Enak. Peanut and coklat. Coklat deh. Oh, coklat. Wow. Ini apakah double coklat? Double coklat. Du nimmst eine Sackbar. Mama. Mamam lagi. Will wir mau? Ya, tunggu. Kann ich auch so. Ini coklat keju. Es ist Schokolade Cheese. Ini bayangkan ya, kalau di Indo bayar berapa ini 4 loyang? Ini Ya, martabak wie viel kostet in Indonesia? 1 Euro. 1 Euro. No,
10 Cent. 20.000 Rupiah. No. 100.000 Rupiah. Ya premium, yes. Was, wie viel Geld ist Premium das? 100 ribuan Wieso, kali wie ya. viel Geld ist das? Wie viel Geld ist das? Kayak gimana sih? 1.000 juta? 1000 juta. Wie viel Geld Mana ada ist 1000 juta, Pak? Kesukaan Mama. Keju. Nur Keju. Iya, Noa keju. Pakai cheddar ya, jadi warna kejunya orange gitu, guys. Nana Lola. Mana coklat? Guys. Mantap. Yeay. Selamat makan. Selamat makan. Mau kamu yang mana? Double coklat. Aku keju. Selamat makan. Selamat makan. Die beiden sind Chocolate Chip. Was nehme ich jetzt? Oh, no, da. Guck mal, Ochi. Malam mingguan dengan martabak manis itu yang sudah terdebas. Ini Mama yang keju favorit. Terima kasih. Mama. Yum. Martabak. Mama. Telur. Ini martabak manis. Martabak manis. Kamu apa ini? Keju lagi? Beste. Mama, Keju Chocolate. Tadinya namanya orang bule itu nggak ada keju dimakan dengan sweet. Keju itu würzig, salty, bukan sweet. Tapi begitu Mama ajarin dia makan martabak manis dengan keju, tak lope-lope ya Bang ya. The best. Coklat kacang, peanut coklat. Bom. Enak. Martabak manis, Ini peanut coklat. peanut coklat. Enak banget. Kamu apa? Double coklat? Apa ini banyak? Da. Peanut coklat. Wow. Nah, Na, die Cheese Chocolate. Cheese coklat. Papai? Udah habis. Peanut coklat. Kamu? Peanut coklat. Gimana peanut coklat? Enak. Yumi? Double coklat. Wih. Enak? Mama mau yang keju dong, coklat keju mana coklat keju? Oh itu sana ya. Peanut kayaknya kakak. Was ist alles, die zwei? Iya, Alles. 4. Ya iya, mau berapa banyak Pak? Via, Alles. 4. Ya iya, mau berapa banyak Pak? Hah? Iya, 4 loyang. Iya, 4 loyang. Ini gagal diet ya. Ini yang kedua, jangan baby, yang kedua Mama cobain si coklat cheese. Enak banget. Buat kalian, yang mana yang paling enak? Menurut selera kalian? Also, Wer sagt das mal? viele unterschiedliche gibt es. Keju, peanut coklat, double coklat, coklat cheese. Für mich ist Keju, aber ich habe auch nur zwei Bohnen. Mama ist so. Papa sagt Keju. Wer ist mit Papa? Doyan keju. Aku doyan keju. Mit Keju. Number one. Buat Papa keju is number 1. Und Yumi sagt auch. Yumi double coklat. Ochi. Abang Kocik? Peanut. No. Double chocolate. Number Number one. 1. Ja, okay, passt. Number. Und. Peanut chocolate. Number 2. In the. Chocolate cheese. Habe ich noch nicht gegessen. Oke, coklat cheese kamu Das punya habe ich Ben? noch nicht. Iya. Also, erster Platz bei mir ist Peanut Butter Chocolate. Zweiter Platz
Double Chocolate. Und Gitu. dritter Platz, weil die schmecken mir auch richtig gut, ist Chocolate Cheese, also Cheese Chocolate. Und letzter Platz Ist ist Cheese. Was hat unsere Mente? Also, Mandy? number one is the cheese chocolate. Cheese chocolate number one? Zweiter Platz ist Genau, Mama Geschmack. Cheese Chocolate. Ich Cheese Chocolate und Cheese. Je nachdem. Beide mein Favorite. zweiter Platz würde ich glaube ich sagen Peanut. Chocolate. normaler Chocolate. Double Chocolate. Nicht Double. Ja, dann Peanut Chocolate. Dritter Platz ist das hier. Cheese. Und der letzte ist der Double Chocolate. Dann machen sie so Schokolade. So schokoladig, okay. Hilfe. Help me. Jadi, Also, ja. 2, weil Jungchen sagen mal ist Double Chocolate Ja. und Kotschik ist Double Chocolate. Sattu Cheese Chocolate. Na, du Cheese Chocolate. Na, für mich ist Cheese number one. Okay, dann zweimal Cheese, zweimal Double Chocolate, einmal Peanut. Kamu Peanut Chocolate? Iya, Mami Hilfe. Und du hast da Chocolate Cheese, gell? Minta Also Chocolate. sind wir alle ein bisschen unterschiedlich, ne? Ja. Aber am Anfang warst du auch nicht so bei Käse. Ich. Immer. Immer. So. Da. Mama müsste ganz kurz. Pegang gini. Wah, gagal diet nih. Aku coba yang kacang, tapi sedikit aja ya. Setengah. Di luar hujan pula. Aduh, malam mingguan Das ist hujan. ein Jungchen. Aku pertama keju, für mich Mama. zuerst Cheese und zweiter Platz, wenn kein Chocolate Cheese gibt, dann für mich Peanut Chocolate zweiter Platz. Ja, für mich Chocolate Cheese und Peanut Chocolate zweiter Platz. So fluffig, ne? Wie lange braucht man zu machen? Den Teig ist simpel, easy peasy, aber man soll mindestens halbe Stunde rasten lassen. Während man die andere vorbereitet und so. Double Chocolate Number 1, Peanut Chocolate Number 2, Cheese Chocolate Number 3 und eine Nummer 4. Number. Das ist jetzt mal 7. oder 8. Stück. Wah. Ja, ich bin Peanut Chocolate. Papa. Bagus! Enak. Enak! Papa. Machst du nicht. Selamat malam mingguan, happy Saturday night. Kakak Menta kemana? Oh ya udah dah. Kita makan dulu ya. Nah, kucing. Papa, ich will die Cookie. Iya, itu kucing Das ist makan. Minum. Minum. Iya, minum. So Schokomund geworden. Ich Hi, Weiß. Chocolate. Hi, Weiß! Lagi! Mai, abis, Hi, Weiß! abis, kakak Zoe. Abang kucing, abang kucing. Das ist gefährlich, ja. Terus, terus. Genau. Yeay, berapa? Dicoba apa Zoe? Dicoba resepnya. Sampai ketemu besok buat kalian yang mau jualan martabak ala rumahan gitu kan. Bisa lah ini kalian coba resepnya, Mama jamin cocok. Ya udah, sampai ketemu besok. Sehat-sehat semua, sarangin. Ini kita nunggu hujan reda, abis itu lanjut mau jalan. Terus seharian hujan. Ja! Jorok. Hältst du das? Tust du das? Tata. Civil, nicht civil.
di handle. Bye bye. Satu, High five. dua, tiga, High five. dadah. Ah, geputzt. Bye. Laris manis 4 loyang ludes tak bersisa, sisa segini ya. Kocik kekenyangan. Dan harapannya mama itu ya ngebayangin besok pagi-pagi sarapan martabak manis gitu loh sambil nyeruput kopi gitu kan. Tapi ternyata hanya sisa segini dan mama yakin sejam lagi ini juga bakal habis ya. Cucok meong.